snamnai te chuno mutnai ku baisa kai tuno bele bele na hamar maya pharo ani tebo kha kaham te hamzag mo ya paro yang joto Bisram Baptist Association leaders, pastors, president, GS, joto executive members no bo ani kha kaham ya pharo te tebo khatumani kai o mothani hadai ksagni jini deacons, secretary te joto executive members, treasurer, the youth only president, GS, jotonan kaham te chibaya pharo. Actually, kai to naya hangai musapan ongi maya, right? Norok to ano almost 99% siniang na, right? Tiang pula sung nuglayo sinilayo sung kasite kasi sinia phano piaba kai to naiman bisinti kai. Jung kasite kasi accept thare man tha because not to expect thai tomanga taklai bisi or Christmas kebo senior pastors thayo no kothba kaham pi phitun no hamari return ne wansle tomanga sule tomanga pheba everything is changed abo no kai to once man ne sumai khapia sumai solaya bini once man miracles supernatural so abona angtebo khatungo tini puila garobe sinlagan nuglefno ang khakrayo kaitor chuno hamari runai tinin salga sal potoni sal tongthomani sal miracles sal mo kaitor staman sal right yeah so angtebo ani khatumate hamzama yapno nuchungo boy no brother kunjunno bo Asuke kadung khazake bo ringma ba naimani bisinti no sopaika bo gele hambai kai te bo chubathun bini ministry wo te bini family wo and te bang tongthogo dol tong bagiang college chung polayo chin borom gunan kunal deborma bota forest range kanjunpuro te tongo Dr. Subroto Koloi boketo chung same college no veterinary college and bini logi songtongo engineer Mamta Deborma, so bokai electric department of some Kaitongo. Abagi Malek was a parke, or Beba Kaito Musutisi. In the Chumasuma no more like a Chumuzumi Pimea, actually, Kaito to be a Hetsum Pimea. And Bruno, many times, 1 week before the Bruno's Logisoka, you brought Bukuno Security Simeo. Just 11 hours ago, okay, thanks, nine. Kaitor bong khau kok saka kaitor lobjak thun abel bagai so tego ang suribo o hatai kasak mothani bagai kaitor this year no mothawo kubangma soidoni samung khlainai nor jotor manja phenai nong laibo kubangma kaitori soidoni samung nor experience khlaimanai na kha khlayo so before I go further ang barasaki surinai and am pore chung chenglai Suriname. Precious Heavenly Father God, we thank you so much for your love, grace, mercy, and protection. Kaitor, mo bebadno nung snamani, nung rumani, nung no God of Abraham, Isaac, and Jacob. Jung same God no jung worship kayo, jung accept kayo, jing kao kaitor. Kaitor, nung sa jung jin life is dead, jung mung sa japon chugia, nung si jung no word is namo. Nung si suno capable snabo, nung si suno use krayo kaito. Kaito nung tini mo hadai kasa Baptist Church nung ano olo tubuka ang tini seleng si kaito ang mungsa chugia nung kuri ke kaito ang nini fola kathar no nango tabuni jaro. You come and fill me with the Holy Spirit right now kaito ang joto ani cook slide ang je kok samani abo joto nini arane hodis kaitun kaito abo suriwo. Lord Jesus, they all joto presence tomero ini sajla sajuk sono khao koksari kaito bro joto words chung tini je kramani abo boni laibo effectively implement na tinu use kraidi te chini khunjudo kukruk snandi chini kramao chini tongo chung joto chung spiritual depth umi tomana nu heal kraidi na suyu kaito nu chini khao koksari tabo te chung joto ni kokthai chung cheri sala pru chung nini asai mono rugoi chung reminder try le pru kaito nu chin khao kok sari
좀 저도 진 사그만 너희 아버지로 수발 예수 그리스도니 몸을 아판단 술산적 아멘. Alright. 좀 어렵게 뭐 크리스천 그다음부터 좀 저도 크리스천 mana at least so many times okay masa tunggu many times some Christmas attend khlai lekha right. This is not the first time masini puila Christmas sung attend khlai right. So there is a purpose ngi chujon saimano what is the meaning of Christmas chujon saimano chung chere phangsin simi se khlai phaja okay chere phangsin simi khlai phaja angbo khoroksa dikonni sajla ani ma te baba borong puila Kristen ngai rokchini sargore baptist church so ngai cherani simi na mo khnai phayo Christmas ni meaning. So everywhere that I go angtam khna Jesus Christ bahai ke azai kha same story jun saimana right. So saimana je Mariam by Joseph David ni dusra Joseph right boro kaijana by kok sung lejak काइजन कोक सुने जब तो पाइजक सी आज जराव से फला कथार भाई मरे नो साबिका नूं फला कथार भाई सात देरी अंगाय ये आबो सेम कोक नो जोसेफ खनावई बो बाहर बुथिन बरो बच्चों है गिरिजा खा वाला जाखा ये बो फिर बो मरियम नो बेलाई किना हमजा को जो नुगो बाइबल जो Gospel Matthew and logo pori ke chu kaham ke no sinimo te no right aro bo kiriza goi tongpru apro jokhani swari bhai bono sape ka esu jokhani swari bhai Joseph no sape ka ako korbe pori banwa time sape ka Daud ni bosom Joseph Maria no nini hik khraina ni ta kiridi bo phola ke thar baise sagdiri ungo bo pusa chla khraksa banai 하게 눈보러 지수 누이 뭉파디 다운이 흔케 보비니 보러로노 보러니 숨성니 약니 비옥나이 수브라이니 아 디아리 쿡두이 하이 흔의 서이 아보 남편의 바기세 오코로 배박군고 나이디 무리 시클라 그탈 크록사 사기레 응나이 부사스라 크록사 바와누 하게 보 이마누엘 흔상나이 이마누엘 means 아보 kaito chungmai tongo masei so chungolo slice lagi no bible chung nai khangkai right abo Joseph jepro giriza bi tongo lachi jabi tongo lukurog no apro bono swari phai sabai ka ta kiridi bono hik sang bo pholakda bi sakti re mo right chung mo jotun saimon chung khraja right piaba chung tini Christmas celebrate khlailayo 좀 every 25 December 좀 Christmas celebrate khlayo every year 좀 khalai thamayo is there something new in your life chini lagmawo mungsasuk kataldang kha 좀 Christmas te deeply kita once we mangha 좀 tini abono 좀 te series salai right there is a purpose Jesus Christ asabani without any reason bo achaiya sungsaro without any reason krudite bo achaiya right purpose no 좀 크리스마스 kita wansu 좀 rik ta paile nango jungna nango right 좀 gari wo beluro khatsui berene nango aba hage 좀 wansu salai nunglai phene nango aba hage wansu right of course abo to tongai no hepono teibo importance bini purpose ta mo hongkai abo agi english bagi Isaiah no with Jisaya deri so Jesus there is high klamani okogno nam phene bagisi mane je prophecy bobishot bali khai je sai klamani agi Isaiah Jisu asaya sikangno okogno nam phene bagise Jisu achayo tinini salo ni abusung celebrate khlayo of course not exact date Christmas 25 no exact date haipano sung abono poito khlayo so poito by faith right aba hakino Jisu asini sikangno agino sai panja Jesus Christ asenai morium ni oktu ini right so there is a tam purpose ngai bo bini hamza malo phungna bagaisi right
kaitani hamzama asuke kotor asuke kuchuk asuke kuboi abono phungna bagise bo sungsara achai phai tang bahike phunu kabo ame chung gospel John porke seman God so loved the world that he gave the one and only begotten son. Whoever believes in him will not perish but receive eternal life. Right? Amen. Hallelujah. So, 거꾸로 해송서. 가이들 아소기 송서는 함자만 봐요. 비니 송달이 사자 거락사노 송서를 넣을 거야. 번호 보이도 되네 번호 뭐 뒤플레이 못 항자나 바고 있어 봐요. Right? Amen. So, 아보노 비니 함자만 거tor 보나 바고 있어. 뭐 디니니 살아 아사이 돼. Right? 아보 좀 누구? 네, 좀 때부 바이블 보는 세마노 뭐 권인의 가사에 배경은 무슨 무알로세 권인의 가사에 배경은 뭐 그노 라자니 누군가 아사이 배야 뭐 버러로 거토이 응의세 보는 못하는 거 배경 right 아무래도 좀 어떤 가사가기 뭐 so salvation and hope 지니 못항자나 바고이 대지니 좀 때부 hope 뭐 동나 바고이 아버님 바기세 가이tor 아사이 바요 순서 right 좀 오버로도 every year 좀 크라레자 뭐 그노 그다리에 진바기 해다 so 디니 좀 따로 experience 클라이나니까 좀 디니 크리스마스 하고 좀 따로 experience 클라이나 right 좀 바이블 보래 좀 사이마노 뭐로 normal right 좀 바이블 보래 좀 사이마노 제 지수 그리스도 아세마니 아버 simple sing 해서 오 포라다 플레이가 머리로 상기를 플레이가 so 뭐 지수 그리스도 아세카 and Joseph David 사슬라 뭐보노 히츠 나가 좀 아버 좀 바이블 보래 simple 게 와서 but spiritually 좀 와서 나나요 좀 spiritual 랩스 타나나요 좀 크리스마스 in different ways you have to see spiritually 좀 보노 와서 나나요 바이게 that is not ordinary 아버 그는 normal이야 right ताबो since 2000 years ago 아버 till today 너 केवल 그다 크나까 제 아버하게 폴라가 타르바이 거락사 말은 제 사분 아사이가 있는 좀 그다 크나까 크나야 right 아버지 의봉리야 only once 앞으로가 so the birth of Christ is not ordinary 가이tor 제 아세미니 지수사 아버 ordinary야 it is supernatural 가이tor 아세미니가 supernatural right we believe that supernatural right 좀 수리라요 구방마 무다이 크룸라요 파토로 크룸라요 구방마 무다이 아자이자 너좀 크룸라요 수리라요 뭐라 지수 그리스도 아세메하게 아자이카 지수 그리스도 지수 진바이 땅에 아자이카 주는 숨적니 순환이 바구이 주는 그 타르 상나 바구이 right 지수 그리스도 아세메 비신트이 중그 타르는 가인서 지수 그리스도니 비니 투입에 좀 그 다른 거에서 좀 숨정이 소자자카 대 비니 크로스니 바고이 좀 고부의 그 다른 비슷한 자카 대보 고트비노 못한거이 맞아 아버 좀너 eternal life 지니 뭐좀 뒤플레이야 동나이니 포인트 클레는 너 라마 부르카 right so this is the main meaning of Christmas it's supernatural nothing is here nothing is ordinary Joseph 뭐 Mary no doubt 그래 뭐는 accept like hit sam나바고이 is it easy not easy तावके वो सिखलानो सबका वो पूरे साथीरे इंजा काइजक दी नहीं 100 times मा वन सुनाई ताम सनाई लुक्रो ताम सनाई but Joseph वो अब बिनथनी काइ तो नहीं फान तो माबागोई he can accept that word ओइतो बाय Abraham no Jethro kai to sao go to the land in an unseen place ni mono Jethro sa thani nu sinia nu ya jaga thangbi aras cosmo ham piridi ni Abraham kai to no questions khaya bo kunni no saya omo hai jaga kai to no thangbi sao o jaga ang sili sinia ke bono ang o jaga sabotong sao ang sai simaya ni bo questions khaya once God says go means right same way swari face sabaika nung bono hik sama tak kiridi bo photography sak kariye bo so apro
뭐 question 클라이야 뭐 yes ni accept 하나 right 피아바 중디니 저토노 시자 누자 버러로 right 까이는 yes ni accept 클라이만 좀 doubt 클라이요 제그로 좀 까이는 좀 거스마 감피나이 다운이는 사고 버러 페마스마 제누 거스마 감피요 누 유튜브는 다이디 니니 메시지 के बखनाया निनी gospel songs के बखनाया मासा reels फ्राइडिनाय otherwise millions views पाइसनाय बरक्सी फेमस नाय right so बरक कहाम जे काइजों सामखाने बरक फेमस नाय same likewise जिसु ख्रिस्टनि को गुबै कथानो जों नखरबो थाङि सालायो सुलिलायो फेवा गोबांमा बरक आपने accept खालामनाय why because जों बेरायनो wise means sikrum lehne ko probar so jung belaino saiman thaka abahai right because we doubt in the word of god jung keba jisno nuya ko kaitno nuya ko bible but bible chin thago we accept the word of god jung kaitoni confidence accept lai tamu sise tom john ko probar porinai gospel john chapter 1 verse 1 and 14 porna ara suetong 꼭 야팡이 시미노 동고 꼭 야팡이 시미노 동고 꼭 카이토르 바이 동고 데이 아콕노 카이토르 꼭 망웅의 지니 비싱어 동파이카 하게 중 비니 중사사 누카 아보 카이로마바이 구부이바이 구플루 부파니 성들이 사스라 흔의 뭐 어숨사노 많카 This is the word of God. Amen. Word has a power. So 좀 디니 제 카이토는 보이도 그네 수리네 버러러. Right? 좀 나무에 꼭 사랑이 were not permitted. 좀 꾸는 나무에 꼭 tas타 사리. Because 니니 부스라이티 꼭 어허가 말이는 there is a power. 제프로 카이토 순자는 사모 word basis 나 word way. 순자론디 하노항디 니 word way. So 만에 꼭 way. Right? So 중디니 카이토는 신나이 수리네 버러. You always know kok kaham masanai because nini kogo power pang nini cook tui just for kaisa kogi thang kamane no abo nangne no nangai so jung point wo tongana right so jung saimon kahbino the birth of Christ is not ordinary it is supernatural hallelujah do you believe this word no kok thang point klaiman the birth of Christ is supernatural amen 좀 보이도 클라이 yes 저리는 눈 보이도 클라이 올까이 지수 그리스도 저리 뭐 supernatural 좀 사보 중보라 supernatural are we anointed 중 anointed 응작다 그 탈 버러다 폴라베 거벌자 버러다 중 yes indeed 중 폴라베 거벌자 버러 right 까이토 닌 파이도 올까이 the word of Bible 사고 앙사야 Bible 사고 너로니 파니 Colombe dot rimani super sumsa tong khangai norok sukna hawa thangmai hingsa Bible boro sujek tong kisan sa phono sumsa tong khangai sukna hawa thangmai hinai kai bo asuke seleng jago chini jisu kristo kai to asuke sumsa ro seleng jago thopsa phono chinsa sumsa tong khangai sukna hasa thangmai hingsa ingai nung ang thangmai da mano Of course not. Chini samumbai, chini tomumbai, chini logumbai 좀 당이마야. Because 좀 뭐라 그러면서 아세요? 좀 숨서 오시 아세요, 그거. Right? 야바 바이키 좀 당이마나 인게. 가이 도노 포인트 칼만 비신티. 포인트 아스 클라이시 just point to have faith. Just point things 칼나. 보노 가이토리 송내 사즈라 보아 chini 바게 아자이카 뭐 크루소 간다 보자게 chini 바게 두이카 비니 투입에 주는 그 달스남가 뭐 데이 살다면 사람 당연히 바자카 오komno point 클릭이노 좀 하오 point 만나요 right 무슨 easy but not easy 그나저도 but follow 클릭하는 게 별아이노 굿도 right 앙타요 공사 좀 디스 완숙만 미아오세 아니 따쿠노 졸리오 미아산 따쿠랑 나스로이 파요 미아세 앙 따따라 사오이 파요 ang bahagi kethar bin semanna hini wasosu bible sawo nini samum baiya poito baisi poito ni pore samum phainai
not samung and pointadia. Point to first then samung abo automatically kai to no guide khai right bahi ke example abo suppose mo khai chung ang phanong kha jepro chung kai thang point to khai ho bini Holy Spirit be chung baptism not only water okay chung tui be baptism na haro plus Holy Spirit baptism ma chung nango right so chung jepro water te Holy Spirit baptism man nai apro chung kai to be cover jane aba ke mo chung kai ka te chung be cover ton nai jepro kai to chung nuk nai ano kai to Victor ni nukia bara Jesus ni sinuk nai amen so jepro kai to no ate cover ton nai apro kai to no Jesus Christ ni sinuk nai no num ni nuk lak apni bagi to kai to jepro bini rapture ni de phainai apro chuno Jesus ni sibo accept rai chukna ho tom nai so it is not by our work nung jesu pano kothma ka ham piri tong ni nung jesu pano bang ma sajong sam khlai tong ni hai pano oi to green kai abo mothang jagi mania so sung tini Christmas ni salo oro sung suri la ni phaleja sung abono saimana kai tini mo asaimani this is not normal mo berai na kutuk se we can't believe even science doctor of a proof rimaya doctor of proof rimaya sikla khoroksa sakderia baken nai kai je sakderia ni maya ni doctor of proof rimaya so it is supernatural it is not ordinary it is supernatural right we have to believe we have to accept so we accept kana so tini ke jodi kai thono tabu bo doubt khai tong hungai nin khano open khai di God is knocking your door nini bukhano bo knock khai tong bo nini bukhao asai namusu bo nono use khai namusu bo nono tui kubama sojong sam khai namusu bo chung jothun hamjamu bin hamjamana bo kurusa phunuka chungje mudai rokni khungai tong borok ke bo borok mulisin bagi hinda asai ka borok mulisin bagi asai ya nini sumsa suna hinda asai ka asai ya nono muthama hinda asai ka asai ya no only Jesus Jesus Christ simi se borok mulisina sumsa ni yak ni phiona bagai asai yo right ni chung tam ni bagai borok ni accept khai mai mai ba tam ni bagai chung borok point khai to mai ba je sini bagai se asai ya chung tangi borok suri lai dai right chung suri lai kuri chung aba Jesus Christ no bolo chini kaito bolo chuno muthanai ni chung accept khai na right my dear people of God kaito ni sajuti sajraso chung kaito na accept khai na everything is possible by faith kaito ni mungsapano khlaimia samukre right kaito chuno pholani phandaja God never changes in Hebrews chapter 13 verse 8 or so God is the same yesterday today and forever right yes or no so there gospel John 14 chapter 6 of Porikisung Semano angno lama angno kuboi te angno thangai right so 2 Timothy chapter 1 verse 7 Porikisung Semano the spirit God gave us does not make us timid but gives us power love and self-discipline right 2 Timothy chapter 1 verse 7 sao kai to chuno je pholani phandebani abo chuno kirina ni bagi dia ni kirina ni bagi dia phiaba hamza kum right te phankrak una bagai te chuno sa control krene bagai o pharmacy rules right so the power of God the spirit is in to what the spirit je chuno phandene spirit is in to phola ka sin sa tong chung tam kirina right chung kem no kirina na gya right so chung ang taw kem no request khai nai bus kau phai kai to non tam khai ka sai ma ni chung wan chung tam khai ka kai to chung sanai kai to no job likha kai to no nok ta likha
kaito ano gari kata lekha abu sung kebna kiriya sung side mano sung saro right because our nugui to joto nugui to sung buino nugui mano bui bonugo so that's why sung semana je abu ke ang open semana phiaba sung dini pulpit ba chawai ang kathar ni sanani sung 100 time wasu tangoi because sung nugui maya ang kathare sung nugui so abu sao nung saksak ni sang mai nung kathariya kai tor no nung accept raika bini Holy Spirit beke nung tuidul jaka ar bai sing katharu khain sa right amen hallelujah praise the Lord church praise the Lord hallelujah yes kai tor kok thai ku boi kai tor kok thai phanto so whatever you speak there is a power so we are not led by the devils, we are led by the Holy Spirit. So jung kai tu sinai borok kha jodi jung kirui tong hangkai it is very dangerous. Je kai tu manja borok kirui tong hangkai nini life is very dangerous. Bahai ke danger abo kirimani jung details hema hangkai in a 3 ways jung divide kaimano 3 ways. kaisa ke ordinary fear mane I know kirimani abo ke chung niko jesna pan kirima kha suiro monugoi jiburo monugoi musaro monugoi kirimani kaisa ke demonic fear satanic kirimani o mutai hamia ro khaimani boi mutai hamia khai mutai khaino sugri de nai ro khuni wasulai mani o kirimani kaisa ke reverence fear holy fear abno abe kai to no kirimani je chung jin sa jo kai to no kirimani to khan kai chung job to tek ko kai ni kirimani overcome khai man so chung as a human chung kai to no simsik kirimana right so kai to no simsik kirimana because he is the only God powerful God supernatural God anointed God right bo anointing power no sini sakabo boruzak hallelujah so kai tu sinja bororo suri tongai ro chung always no tong thogoi musalai chung kai tu yasak mano so chung dinini Christmas salo what is our responsibility as a Christians sini responsibility tamo chung kai tu sinero right chung same kai tu chung hamzama hakino chung hamzamu kai sete kai sino rana kak상마 가이스테게스노 리나나 니니 약시야가 구방마니 아리로 니니 구방마 버럭 동이마노 눔마 함장나이 눔버로 니니 함장 마리나이 카르마 마리나이 좀 버럭바이 탄사게 사문 가르노 라마로만 짜이톡나이 right because 오모로 주노 프롬 as a Christians so 좀 디니 크리스마스 살로 not only 벨론 가수이 가리오 가수이 베르는 시미야 muy ko soi sala simia and gizaro pega celebrate pega ausimia the birth of Christ juno umano juno muy to khairi wo tinin salo bini asemani the supernatural not ordinary right jisu asemani supernatural both jini ave prosaka kanta bujamani supernatural both thangui basamani supernatural hallelujah aro ke babu mansugi mai bahike ngai Abu Gumaya future mangla because abu jodong kai to ni nai because God so bini wants so many belai kuchu isai kuchu bini phan by kebo compare khlaimeya hinso bini phan by kebo bholo compare khlaimeya bini wants so many belai to kuchu abai abani bagino kebo wants so simaya jisu kristo bahika asai nai a jorano phala katharu sakdere ngui jisu kristo asai ke chin bagoi amen so about the supernatural hallelujah so do you believe that Christmas is something supernatural in our life Christmas na mo supernatural chini lag ma chini life right so chini jisu Christ supernatural ma haino chung jotno kai to ya chanja right chung jotno anointed unja chung jotno chini poito bai chung hambui mano signs and wonders, miracles, nugui manu, soidoni samu, zum experience kai manu, nugui manu, right?
don't just sometimes chúng ta masuk sorry hamerong hangkai point khlayo kebo pastor or senior pastor phara bhai ambe suli ke sam hamnai hini ab ke masuk of course abo hamu abo borong ni bagi ya kai to hambo so same way nujari sak point khlai kai ani sak ni hamya ang suli ba hamri mano ni point khlai point accept kai abo hamri mano amen. Do you believe this word? Aba ang saya Bible is how, right? So asuk kok thai kaham sung suja tong Bible lo, sung pointers klaiman ya, sung doubt klayo, sung tino orang asuk laja. We are all healthy, sung nasne sung joto healthy no, sung sorry sesto kaham, right? It is a tao miracles, kaisa miracles, kaisa sojum samu, mokol nu yaro no nudi lekha, himma yaro no hindi lekha. 아버스미 서점이 성기야. 중요한 원수 아버스미 서점 성매. right? angagi apeng wansu. Bui kubangma bororono Kristen hapro testimony dilai. right? angagi chuak numani chuak yakre dikha. agi secret numani kai numani yakre dikha. ang kita wansu angba as the holy boroksidla. ina wansu. Because ang the chuak bunungya secret bunungya. So ang ikut testimoni sikuri ini wansu. Agi wang jepro kai tino kaham ke mai. Ang Christian family na asayo, but still we need the power Holy Spirit ni baptism now, right? Jepro ang ordinary Christian tomo, normal Christian, apro ang abhagi wansu. I am holy, ang change na niya, ang jetong apno perfect ni. But jepro ang kai tino kaham kahbesinika, kai tino ano bini Holy Spirit be touch krai ka, bini supernatural wisdom ano rikha. 앞으로 ang saymanka ang busuk saya jikon borok 앞으로 sang siniso ang busuk hamia ni right joton se chukie borok sa ni 앞으로 sang sayman without God I am nothing Jesus Christ green kai ang kebuya right sabo Jesus Christ na je borok sak no hamia saya ni wants to be accept kai mana bono Jesus Christ na right 좀 스펙 투라요 땅의 대보 가함게 농나 바고요 right so 사원아 제 가함게 농나 무슨나이 그런 스펙 유스 그네 right so 좀 가함나 무슨 홀리가 무슨 가이드로 만나 무슨 예수 좀 가이드로 만나 할렐루야 praise the Lord church praise the Lord do you believe today's day is miracle Dinin some miracles. Yes. Dinin day is a supernatural. Mo kai to stamani supernatural day. Hallelujah. Jungjut na hamsaja. Jungoro kai to no lobby suna bai phaimaka ama jung hamsaja. Jung tongthunani sal dini. Jung kai to lob nani sal dini. Jung kebo jodi nini sat no tui nini family no tui nini sat samno life no tui no jodi belai khino no tek to wo tong hangai. No you have to come out from there. Dinin sarat nung aroni ohore besiri kai to suno dini biyokka bini asaimani suno je shaitan bai dukhobe khaja tomano bo biyokka suno bo dini asaimani bagise sum sumsami susajakha bo dini asaimani bagise sum teisa dini eternal life mans nai sum morbrum khamo tongsnai ni kai to suno sakha right kai to asaimani ni bagise sum jodo sum dini khatha kai to love suriman hallelujah praise the Lord church. So don't sleep. Jodin thonani joraya. Jodin tongthungan jorase because kai tor asai kha mane do juno sumsomi susasinai. Right? Bini thui katha na osum to be filled by the Holy Spirit. Bini thui katha na. Hallelujah. So let's pray together. Jom palki suri lainai. So jom joto pasawai suri lainai. Sat sat bai suri di. And kai tor no jodi dai kai no mini takhok ni bukung bai suri mano. Right? So Kaitor Sulimana Kranai Dinin Salo. He will accept our prayer. But the prayer no accept finai, Sini prayer no bon Kranai, he will hear our prayers. But Sini Joto Simon no Borunai. And this new year, 2026, new year, no libo, something new will take place. Something katal phani no libo. Musasuk katal phani. 2026 is not only by miracles. 2026 is Jotun Bagai supernatural. Amen. This is the prophecy. Woman of God,
Jisaya deri prophecy khai krama hai sumba prophecy khai na church so right so 2026 so chung jotum life change ngai transform ngai today we are no longer slave chung Satan is slave only we are powerful chosen people of God we are supernatural people of God right chung dinismi kata lungkha dinismi chung jini joto Satan is khazak tomani dukhi bai abajotna all the chains has broken hallelujah chains is broken chung je tek to ni phiok zakha hallelujah so chung joto janjan khoramai suri lai je kaitono sinnamu sunai demo mannamu sunai bini holy spirit mannamu sunai khabai khumbai surdi kaitono no touch khaine kaitono kok chanai I can feel that Holy Spirit is here with us now ang poito khayo ang saimano je tabuk sini oro phala ka tong hini right so if you pray by faith God will hear you let's pray hallelujah Lord Jesus hallelujah Lord Jesus thank you so much for love kaito no belai na hamai maya faro kaito no dinin sal chunodika dinin sal ko tor no chunodika kaito this is the day of miracles day of supernatural Lord kaito no chuno dinin muido khairi rikha nung asai mani abo supernatural ne nung asai mani abo chunum sumsoni yak ni phyoga ba ne nung asai mani nung min thui bekhe nung chuno sumsoni suka te chuno righteous ka bai nung sao kai to chung dini nung asai mani bising tui chung tebo khadon khaja khai no lobui suriman ka kai to nung chuno o pharno nung chuno rkha hambai kai to nini pharno chuno ba ba goi nung chuno jotno bless khai tas khai joto presence in sajut sajut sono bless khai shuru kai to Lord Jesus chung dini this Christmas is halo kai to chuno lobby sunam chuno chuno yacham chuno chini khao no asai dam chuno kai to nung Bethlehem ni tauna ase mahekino chini khawa asai heri dinin salo kai to dinin simi chung agini tom te tom lia chung dinin simi agi sumso khaimate khailia dinin simi chung dagi mar heke chung insilai nung sama heke chung lobui no tongsi kai to nung phani chung bang ora chuza ni sajo ti sajra so kai to por bang boni health problem tu pro surilaja tek tomaleja nung bro heal khai mono nung bro heal khai di touch khai di recover khai di shuru kai to the kubang boro no tabu ko lobby suri mai kai to nung bor khao kok sadi bro no tini no kai to ni accept khai na bagi chu asu bosor je mutai ro chu suri tomani kai to abo chini bagisi achaiya chini bagisi thuiya chini bagisi cross ka kanta bujagya chuno chi thangai muthai bachari baya chu bor suri lai tomani kai to kheba chu tini saiman kha tum se ubi kai to nung se chini bagi achayo nung se chuno sumchoni ya ki fyok nai nung se chuno molprom ni la nai hi chu poito kai chu tini saiman kha kai to nung chuno phani de hallelujah chu amro suri kai to bless kai touch kai chu joto praises on bless kai to Lord Jesus bless your daughter kai to joto tomai no bless kai in the Holy Spirit no touch kai to bom saraje na maro nung ride kai to hallelujah Lord Jesus they will use kai bom ministry kai to bom live ministry no touch kai no bless kai to no heal kai no look more this 2026 no chaos for the no bless kai to hallelujah hallelujah Lord Jesus, thank you for all your love and grace. I do not believe in you. Bless Kadini Sajucho. Touch Kadikaito. They need your grace, they need your mercy. Kaito no Bokha Koksadi. Projoto Poito Kaisa Tinin Salo Kaito. No Kubui, no Kublai, no Muthana in Kaito. No Bokha Koksadi. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord Jesus, for touching with the Holy Spirit. In the Holy Spirit, thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Nis Hazan Baga Kaito, no table use credit mightily in days to come. In the mystery use credit, abundantly, Lord Jesus, bless Kaito. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. In the Christmas hall, Sumono Suru Kaito, you are the supernatural God, the God that created the Savior, God of Abraham, Isaac, and Jacob, and the same God whom we believe worshiping right now. Kaito, no Abraham ni Kaito. Nuno Jacob ni kaito, nuno Isaac ni kaito, nuno Suru kaito, nuno Sodom ni Samukla ni kaito. I believe that nung tabuk sin life
bini power demonstrate khlai kai kai ni kai to nu chini jotuni khawan nu kok sa kai yang podu khlai nu chini life transform khlai kai yang podu khlai nu chini chung je shaitan samobai khazak tomani nu chung no biok kai podu khlai every satanic shackle has been broken in Jesus name kai to jisu kristo ni thui kathar bekhe joto chains ro khazak tomani abo bai thame kai to nu chung agi je mudai hamye khulme tomani the chain has broken chung je satan bai mudai hamye bai kobojak tomani that has broken chung abno overcome khlai ka chung tin sini chini langma katal mankha life katal mankha we are now no longer ordinary people chung ordinary Christians here chung ordinary people here chung supernatural people of God kaito nu chuma our declaration nu chuno dikatini nu chuno tini srai sai kharika chung ordinary Christian ya hini chung ka supernatural Christian hallelujah chung ka supernatural people of God hallelujah Lord Jesus thank you Lord Jesus thank you Lord Jesus thank you Lord Jesus nu chin khau kok sama bagui kaito nu asaiman bagui chin lagma chin life chung kata lung khatini chung katal ui baca kakai to chung tini Christmas ni salo chung katal ui baca ima kakai to non belai na hambai nu chung tini joto tektoro abno broken kai ka nu abno subai rika kai to non belai na hambai nu ni sadu suno phani salo table bless kai di nu prono use kai di mightily ni ministry ni bagoi he abai keno brought up Christmas pai as the start new year new day new beginning cry brokaito nubono new hope new expectation and new power new anointing new life ridi niang sudu kaito nung bro or jot presence tone rotini kaito bro this new year or something different bro feel kaimanai something different in their life something different in their family something different in their society something different in this church something different in this Hatai Kazak church kaito mo Hatai Kazak go table members pangnai abu phani salo in Jesus name I proclaim right now in Jesus name I proclaim and amen I believe by faith in Jesus name hallelujah katenu chu jot tas bless in holy Jesus name we ask this prayer amen hallelujah praise the Lord church amen Kaitani ko super misai kena kan dari kaitani ini susah asal dari apa sosai kena kan balik mana hambai kaitani mana coba tu rumah ini kena kaitani ko aktif sawi kena di mana ni balik kaitani mana hambai kecil